Bakunzi ba Excellence TV twongeye kubasuhuza. Uri ni wa mwanya w'amakuru mu Kinyarwanda nk'uko mubimenye ngewe yabagezaho n'Imaniragaba Joseph. Amakuru yacu uyu munsi tuyahere ku bivugwa ku Rwanda. Perezida Kagame yaganiriye na Bill Gates ku byerekeye ikorwa ry'inkingo. Perezida Paul Kagame yahuye n'abarimo umunyamerika ukora ibikorwa by'ubugiraneza akaba n'umushoramari Bill Gates. Mu biganiro byari bigamije kurebera hamwe uko ikoranabuhanga rya mRNA yifashishwa mu gukora inkingo ryafasha mu kugabanya ikiguzi cyabyo. Ibiganiro byateguwe n'umuryango Gates Foundation bikaba byanitabiriwe n'umucuruzi wo muri Zimbabwe nawe ufite ibikorwa by'ubugiraneza ariwe Steve Masiyiwa n'abandi bayobozi batandukanye. U Rwanda rufite gahunda yo kubaka uruganda ruzajya rukora inkingo zifashisha ikoranabuhanga rya mRNA zirimo iza COVID-19, iza malariya n'igituntu, ndetse no muri Werurwe uyu mwaka rwakiriye icyiciro cya mbere cya kontineri zizwi nka biocontainers zifashishwa zirimo iryo koranabuhanga rya mRNA. U Rwanda rwabaye igihugu cya mbere muri Afurika kigiye kugira uruganda nkuru rw'inkingo n'imiti rukoresha iryo koranabuhanga rigezweho. Uruganda rukora inkingo ruzubakwa n'ikigo cya Biopharmaceutical New Technologies Biotech kizobereye mu gutanga ikoranabuhanga ryifashishwa mu gukora inkingo n'imiti. Ni umushinga ukomeye witezweho guhindura uburyo Afurika itega amaso ibihugu by'amahanga kuri 99% by'inkingo ikenera, kuko ubu ishobora kwikorera 1% gusa. Umuryango w'ubumwe bwa Afurika EU wifuza ko nibura kugeza mu 2040 wazaba wikorera 60% by'inkingo ibihugu byayo bikenera. Gates Foundation ni umuryango utera inkunga ibikorwa bigamije guteza imbere ubuzima n'imibereho myiza aho mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, ufasha abaturage kuva mu bukene bukabije n'inzara. Perezida Kagame yatabarije abaturage bakomeje kuzira intambara. Perezida Paul Kagame yatabarije abaturage bo mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi bakomeje kuzira intambara z'urudaca. Ni mu gihe yabivugiraga mu ijambo imbere y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bitabiriye inteko rusange y'umuryango w'abibumbye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa 20 Nzeri 2023. Umukuru w'igihugu yagize ati, uyu munsi nta kimenyetso cy'uko intambara zikomeje ziteze kurangira vuba. Nta nubwo tubona icyizere kiva mu bafite ijambo rikomeye cy'uko kurangira kwazo kuri hafi. Perezida Kagame yagaragaje uburyo abaturage aribo bakomeje kubabazwa n'izi ntambara, aho yagize ati, ubuzima bw'inzirakarengane buri gutereranwa ngo bwikorere umutwaro w'uyu mutekano muke. Ako ni akarengane gakomeye. Yakomeje avuga ko ikibazo cyo kwimuka kw'abaturage ari ingaruka z'iyi ntambara, aho yagize ati, buri mwaka abimukira n'impunzi bakora ingendo zishyira ubuzima bwabo mu kaga bashaka ahazaza heza. Perezida Kagame yijeje abafatanyabikorwa barimo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ku Rwanda ruzakomeza gukorana nabo mu gushaka igisubizo kirambye cy'iki kibazo. Inzibutso enye za Jenoside yakorewe Abatutsi zanditswe na UNESCO mu murage w'isi. Inzibutso za Jenoside yakorewe Abatutsi zirimo urwa Kigali, Nyamata, Bisesero na Murambi zanditswe mu murage w'isi mu ishami
ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi n'ubumenyi n'umuco, ari byo UNESCO. Ni ikimenyetso cyafatiwe mu nama ya 45 y'inteko rusange ya komite yiga ku murage w'isi kuri uyu wa gatatu tariki ya 20 Nzeri 2023. Inama iri kubera mu mujyi wa Riyadh muri Arabie Saoudite kuva ku wa 10 Nzeri kugeza ku wa 25 Nzeri 2023. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi nibwo umuyobozi mukuru wa komite yiga ku murage w'isi yatangaje ko ibihugu 12 ari byo biri busuzume ku busabe bwabyo bwo gushyira ahantu na site zitandukanye mu murage w'isi wa UNESCO. Abanyarwanda bari bategereje kumva icyemezo kiri bufatwe ku gushyira inzibutso mu murage w'isi. Bikimara gutangazwa ko UNESCO yanditse inzibutso enye mu murage w'isi, abari mu cyumba byabereyemo basazwe n'ibyishimo. Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yagaragaje ko uyu munsi udasanzwe ku Rwanda ndetse ku rugendo rwo kurwanya ihakana n'ipfobya rya jenoside yakorewe Abatutsi. Yashimye ibihugu byashyigikiye u Rwanda, agaragaza ko intambwe yatewe ishimangira ko biri kumwe mu rugendo rwo kurwanya abahakana n'abapfobya jenoside. Yagize ati: turabona ko izi nzibutso ari ahantu hakomeza kurwanya abahakana bakanapfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Ndabashimiye ko mwadushyigikiye cyane. Ni umunsi ufatiweho icyemezo cy'amateka. Yakomeje avuga ko u Rwanda rwishimiye ko urugendo rwo gushaka ubutabera rukomeje gutanga umusaruro. Aho yagize ati: UNESCO mu gukora ibi nayo iri kwifatanya natwe. Ni umunsi w'amateka kuko aribwo bwa mbere Afurika yandikisha urwibutso mu murage w'isi. Turabizeza ko urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge ruzakomeza kandi ko kwandikwa kw'izi nzibutso bizakomeza gutanga icyizere muri urwo rugendo. Komite mpuzamahanga y'umurage w'isi wa UNESCO ibigizwe n'ibihugu 21 niyo yemeza ibigomba kujya ku rutonde rw'umurage w'isi, igenzura imitungo kamere yanditswe ndetse niyo ishobora kwemeza ko bisibwa mu gihe biri mu kaga. Mu bihugu byashyigikiye u Rwanda harimo Zambia, Bulgaria, Ubuyapani, Algeria, Mexique na Afurika y'Epfo. Mu bahagarariye ibihugu batanze ibitekerezo bagaragaje ko kuba inzibutso zanditswe mu murage w'isi bizatanga umusanzu ufatika by'umwihariko no mu bindi bihugu byibasiriwe n'imvururu mu bihugu byiganjemo iby'Afurika. Inzibutso za jenoside yakorewe Abatutsi zo mu Rwanda zanditswe mu murage w'isi, ariko hari ibyagaragajwe bikenewe kunozwa nk'uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga no kugenzura, kubika no gutanga amakuru. Ibyo u Rwanda rwasabwe kunoza hamwe no kuba ibyo u Rwanda rwasabwe kunoza rwahawe kuba rwabitanze ku wa mbere Ukuboza 2024 kugira ngo bisuzumwe mu nteko rusange ya 46. Mu byitabwaho mu gushyira inzibutso umurage w'isi harimo uburyo igihugu kizitaho ubushobozi, harimo uburyo igihugu kizitaho ubushobozi n'ubushake bwacyo mu gukomeza kuzibungabunga no kubaka ibikorwa remezo bigezweho.
Inzibutso enye zanditswe na UNESCO mu murage w'isi zisangamo cyangwa zisanzemo pariki y'igihugu ya Nyungwe yabaye site ya mbere mu gihugu yinjijwemo, aho yageze kuwa 19 Nzeri 2023. Guverinoma y'u Rwanda yashyizeho uburyo buhoraho bwo kubungabunga no kwita ku nzibutso. Hari ingengo y'imari iba iteganyijwe buri mwaka yo kwita ku bikorwa remezo, gutunganya inzibutso n'ibindi.